vengo qui a questa manifestazione Более 5 лет я приезжаю в этот город. e ringrazio ancora Jan Petrovich che mi ha invitato di nuovo. Благодаря Яну Табачнику, спасибо ему, который снова пригласил меня сюда. E questa volta sono particolarmente contento di aprire con un brano questo concerto. Он рад сейчас открыть этот концерт с сочинением. Concerto di Vladimir Zubisky, che è un grande musicista ma anche un grande amico. Концерта его друга, большого музыканта, большого друга Владимира Зубицкого. Musicista e amico, Друга и музыканта. che soltanto pochi mesi fa ha regalato un grande concerto nella finale della Coppa Mondiale che io ho organizzato in Italia. Он организовал Кубок мира в Италии, где пригласил меня, так что мы с ним мафиози почти что. I understand a little Ukrainian. Speak lies. Cosa suoni? Italiano buona gente. Dai, cosa suoni? Io suonerò un tango famoso, la comparsita, ma nella versione di un grande compositore fisarmonicista italiano, Luciano Fancelli. В обработке Luciano Fancelli танго «Компарсита». Мирко Патарини – лучший аккордеонист среди всех фабрикантов. Italia. Grazie, grazie mille.